bitewe n'imvune ya Manzi Thierry yabaye ngombwa kabanza mu kibuga. Abantu benshi turabizi ko defense ikunda ko ari mutsinzi na Manzi. Hanyuma imbere gato cyane gatandatu musore wa Ali Masri former APR former Heroes uyo mutaramu witwa Mugisha Bonner bakunda kwita Kazemiro akina Ali Masri yageze muri kimwe cya kane kirangiza cya CAF Confederation Cup yakinaga hanagura nikaze no nubwo ajya yiyanduza imbere nka kazungu nagura musore kuri gukina muri Afrika kundeshyo ye ikipe kiniri porona yemeye imbaraga zo mubiri ikipe kinari Ali Masri ni ikipe nziza Afrika irimo irahenda Casemiro cyane none se nta kipe idafite umukaseri ngo tuyirangire. Manchester United awayo umunani Bizimana Jihad akina CS Constantine yo muri Algeria kapiteni wacu. Hanyuma imbere ye ku ruhande rumwe urw'iburyo Kwizera George akina Rhode Island muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Munamutore mujye kuri ku mbuga ze murita mubibona ahataniye igihembo cy'igitego cy'icyumweru gishize. Nabwo yatsinze igitego cyiza kimeze nk'icyo yatsinze mu Mavubi. Kwizera George ya apurasa deuxième poteau. Urundi ruhande rwariho umutaramu usanzwe akina nka nimero asanzwe akina nka rutayizamu mu ikipe yitwa Michael Joy Lance, akaba ari we wakinaga ku ruhande rw'ibumoso, akaba ari umusore ukinira ikipe ya Saba. Oya Michael Joy Lance ni wabwo yakinaga nk'umwataka. Yakinaga nk'umwataka nimero 20 afatanya na Biramahira Bet. Nimero 20 ya mbere nimero 20 akina ikipe yitwa Saba ni umaze gutsinda ibitego byinshi muri shampiyona ya Azerbaijan. Ibitego 15 nimero 20 ibitego 15 Michael Joy Lance ibitego 15 mikino ibitego 15 mikino 19 na assist ebyiri. Hakaza muri umuntu nawe uyu Michael Leroy Jacques wambaye 13 yego yakina ku ruhande rw'ibumoso wakina na Mutsinzanje Jim muri SC Zira yo muri Azerbaijan. Hakaza na Biramaheri Abedi Christophe. Ngabo rero 11 babanjemo konde rw'Amavubi mukibona iyi line-up mwese ari cyo mwumva kidasanzwe cyangwa mwabonaga ubyo Constantine Panza ari byo usibye ibitekerezo by'umutoza wataka ibitekerezo byatakaga ariko kandi ucisha imipira ku mpande kuko urumva nta mupremeke yarafitemo iyo upanze Jihad ukanamupangana na Mugisha Bonner. Jihad nawe ni umunimero witi kandi abanimero witi bavanga kudefanda no kwataka no box to box niyo mpamvu babita ngo ni box. Bavuga box y'ikipe yawe ikibuga cyawe mu Kinyarwanda kimwe bavuga ngo ikibuga cyacu niyo box imwe n'indi ikibuga cy'abandi ni box yindi. So ibwo ikina box to box uba mu kibuga cyawe ujya mu cy'abandi ugaruka no mu cyawe. Yego bivuze ngo nimero 8 aba iyo bataka abo mwataka iyo badefanda ajya nawe kwambura imipira hanyuma banambura imipira niyo bamuha umupira akaba yategeka ibyo ugomba gukora. Niba usubiza inyuma niba utanga mu mpande niba yute nibyo ngibyo bako nta nimero 10 twe dufitemo wanyawe typique nkuko twagiragamo ba Hakim Sahab no gusubira inyuma muri ya system y'Amavubi basangaga kenshi yabanje kurinda izamu ryawe cyane gashyira nshuti wenyine akajya kugoka imbere. Twabonye umutozo ufite ibitekerezo byo kwataka ari guca ku mpande kuko impande zari zikomeye. Kwizera George turamuzi no umuntu ushobora kwaka umupira akaba yatera mu izamu. Hirya uyu musore Michaels nawe numwe mu basore bazi gutera imipira aturutse ku mpande ashakisha deuxième poteau. Kongeraho rutayizamu Bedo agomba kuba ari umupivo wa mbere akora pressing n'uyu mutaramu Mikel wundi agomba kuza mu segonda. Twayibonye nk'ikipe nyine umutoza afite ibitekerezo byo kuba yakwataka kuruta ibindi. Urumva niba tutabonye nk'ibyo tumaze iminsi tubona tukabona abadefenseri babaye batatu kandi turi gukina abani inyuma. Uruhande rumwe akenshi rw'iburyo twagiye tubonaho match nyinshi tukabona hariho Kavita kandi still axe central irimo Ange na Manzi. Kuri gatatu wenda ugasanga ni Claude cyangwa ni Mangwende ariko kuri no nshuro yari mu fullback w'iburyo Gilbert yari na niyo mugabo Claude ku ruhande rw'ubumoso. Bombi tubazi ibintu bibiri kwataka neza no gusubira inyuma neza byihuse. Kwataka neza amasantre menshi no gusubira inyuma neza kwihuse. So ntekereza ko umutoza byadutunguye benshi twibazaga se abakinnyi bashya dukeneye kubabona ahita nabashyiramo kuri match nk'ingiyi ariko ikigaragara cyo nuko
yarababonye yaherukaga umutoza muri za 2014 n'ubundi turamwibuka ntabwo ari umutoza udefana turibuka ko yajyaga akinisha Teddy Tekeyama na Bugesera afitemo na ba Papi Soma na Patrick Papi bihuta baca ku mpande ntabwo ari umutoza ukina umukino udefana ubundi 4-2 ni system ye cyane umwongereza kuri abo bakinnyi mukomojeho tutari tuzi twese nk'itangazamakuru ndetse n'abafana benshi batari bazi duhere ku watsinze igitego cya mbere uwatsinze igitego rero uyu Mikers Leroy Jacques uwatsinze igitego niwe mutoya ni mutoya mu mpanga Leroy yitwa Mikers Leroy Jacques harimo ba Mikers batatu babiri ni impanga kumva undi ni murumuna wabo ariko barusha imyaka mike cyane kuko bavutse 94 wavuka 95 numva barutanwaho umwaka umwe n'amezi make uyu Mikers watsinze igitego akina na Mutsinzi Ange mbere na Mikers Leroy Jacques uyu watsinze igitego akina na Mutsinzi Ange muri zira yo muri Azerbaijan mwamubonye gute background ye rero reka nyihe Aderara yicemo background ye 2014-2015 yari muri Borussia Mönchengladbach ni ikipe yabayeho ni ikipe ikomeye mu Budage nta muntu utayise cyane Borussia Mönchengladbach ikipe yabayani soma reka bibutse nka Mönchengladbach yakomeye mu bihe bya vuba ngaha uruka Mönchengladbach arasane Playa na Marquis Thuram ikomeye cyane ikomeye ifite mu izamu Jan Sommer ifite uyu Umusuwisi Denis Zakaria iyo Borussia Mönchengladbach ubundi igira derby ikomeye cyane na Borussia Dortmund uyu mwana yayikandagiyemo akiri muto 2014-2015 icyo bisobanuye Ruvuyanga na mbere yuko nkomeza nako reka nongeraho na Saint Paul amakipe yo mu Budage kugira ngo mbihereze fondation na mbere ikintu wamenya nuko mu mawabo no umunyarwandakazi ngo baruta kuzakina ikipe y'igihugu Budage ikipe ya Saint Paul iri mu kico cya mbere yirutse gutanga Mari Mamushe yanyuzemo Fabian Huzler witubona muri Brighton burya niyo yanyuzemo iyi kipe aya makipe abiri yombi byo nyine kuyanyuramo Sami bisobanuye ngo ufite basic z'umupira w'amaguru nzima noneho ko warakuriye mu Budage kandi wari mu Budage n'abantu bigisha umupira none areba abatoza benshi abanyarwanda mbere bajya guhugurirwa mu Budage ufite ibyibanze bishoboka barubona se nibagiyeyo nabamaso yagize encadrement nziza ari muto yaciye mu academy ya Nyayo meza n'ubwo wenda ataba yarakinye kugasongero ahantu heza ariko akiri muto yatojwe neza so icyo ni kimwe yagiye nyurana no mu yandi makipe atandukanye ubu ngubu ari muri zira FK muri Azerbaijan ariko icyumvikana cyo Samir nuko uyu musore reka duhere no ku buryo yatweretse mu kibuga wenda kandi gato ku bantu batazi Borussia Mönchengladbach igira ibikombe bitanu bya champion ntago ari ikipe aho ngaho muri academy yabo bawaca ahantu hazima icya mbere cyo birajyana no ku gitego yatsinze Samir igitego uriya musore yatsinze bikwereka reba situation y'ikipe y'igihugu y'Amavubi yari irimo inyuramo imbere y'iriya kipe y'igihugu ya Grenada hari uburyo Grenada yari wabonaga ko itangiye gusa nk'itumenasa ukabona hari umukinnyi ukeneye gufata icyemezo ayikwita ikintu kikura mu mukino ikintu cyibutsa ko ntabwo uri mu rugo yibutse ko yasuye yari ikeneye umukinnyi mbona ufite ubushobozi bwo gufata ibyemezo iyi ni ikipe iri ku mwanya w'165 ku rutonde ngaruka kwezi rwa Afurika yahuraga natwe turi ku mwanya w'129 my friend turayirusha imyanya minini cyane ku FIFA irabizi ko tuyirusha cyane ariko iriya minota yari irimo ishaka kwerekana ko yakina yari ikeneye umukinnyi nk'uyu nguyu ukina muri shampiyona nk'ingi muri Azerbaijan ntabwo ari ahantu horoshye wanyuze muri academy nk'izi ngizi twagarutseho hejuru gukora ikinyuranyo habakina hari gukora ikinyuranyo Ruvuyanga kiriya gitego yatsinze ubundi mu bitego bine twatsinze harimo bibiri byo guhererekanya hagati y'abakinnyi bacu n'ibindi bibiri bya pressing ariko buriye bakubwira ko igitego gikora ikinyuranyo igitego nyine ibona giteguye ahanini kiba gishingiye muri build up mu buryo mwubatse igitego cyanyu George burya yamuhaye uriya mupira abizi ko ikipe y'igihugu ya Grenada bakeneye ikintu kikura mu mukino ntatekereze kwita ushyira iburyo hakurya hirya ngo umuntu ahindure centre cyangwa ngo usubize George wari urimo ushaka guca mu badefenseur ngo bakore pass imwe ebyiri eshatu zisa nkaho byashoboka ko ikipe y'igihugu ya Grenada iri gukope trajectoire umupira ntumugereho yari ikeneye umukinnyi nkuriya ushobora kwita afata umupira inyuma ya box akahita acunguka izamu umunyezamu ahagaze ukaba defenseur bahagaze ugaprasa muri buriya buryo ibitego nka biriya Ruvuyanga buri kipe yose ku isi irabikenera ahanini kuri wa adversaire wawe watangiye kurivariza mu mukino hagati abakeneye umukinnyi
ukora ikinyuranyo yagikoze ntekereza ko nacyo cyafunguye ibindi bitego byose ku ikipe y'igihugu ya Grenada wahise ubona ko ntago ese ubona ko ikipe y'igihugu y'Amavubi niba ifite abakinnyi bashobora gukora extra individuel kuri rwa rwego yahise bereka ko demo bakora amakosa demo babasigira ama espace baraza kurya ibindi bitego uriya mukinnyi Ruvuyanga nabonye imyaka amaze kugera kuri 30 nkuko Wikipedia bitubwira sobaneye ngo na experience ntago ari nkeya nanone abantu ntibasuzume champion Azerbaijan imara umuntu akinnye Burayi imyaka yose urabona Sami ku myaka 30 imyaka yose ukinnye Burayi ntago ari ibintu bisanzwe kugira ngo ni ibintu biri aho ngo bisanzwe. Azerbaijan ni champion iri kuzamuka kuko n'uyu mwaka Karabag mwarabibonye ko yatsinze ikipe ya Frankfurt. Karabag kandi yarenze League phase ya Champions League iyo kipe iyoboye izindi muri Azerbaijan yabonetse muri 24 yakinye playoff na Newcastle ni igisobanuro cyane cyo ko champion yabo ntabwo ari champion umuntu aca amazi kuko hari ibihugu biri kuzamuka muri umupira w'amaguru mu Burayi Azerbaijan na Uzbekistan ni ibihugu biri gutera imbere cyane ku bijyanye n'imikino kuko tunasubira n'inyuma si Karabag gusa urareba n'izi za Zira Yisaba yakinye Conference League Yisaba uyu nguyu watsinze ibitego byinshi akinira wari wambere 20 yakinye Conference League ni champion mbona iri kuzamuka kandi reka tubifate nk'ubu umutsinzi hanje wavuye hano akajya gukina muri Azerbaijan hano turamukenera cyane nk'umukinyi w'ingenzi uriya none we yakuriye muri academy zikomeye anaca no muri champion zikomeye z'i Burayi ari muri Azerbaijan imyaka imaze kuzamuka afite experience nekereza ko kuri mugoroba ntabwo ndaza kumentioninga amazina y'abakinyi ariko nabonye ku mbuga nkoranyambaga abantu bavuga ati babatara mu majyaga bakina kuri Ruhande ati imyanya muzajya kuyibona baze kuyamentioninga ari cyo bitwaye kubigarukaho ariko abafana bemeye ngiye ko nabonye kuri social media wabwiwe cyane ni Gilbert Mugisha barafinda n'ubute yavuganye ndayavuga urumva kuko no kuyavuga ari kimwe ariko Gilbert ntacyo tumushinja mu kipe ari kimwe mu byamufasha Gilbert mu Mavubi yatanze ibyo yari afite sibyo kuba twabona ushobora gukora upgrade kuri Gilbert akamusunika ntabwo ari bibi urumva ni inyungu kuri twebwe nk'abanyarwanda kugira rero abakinnyi babiri bacira ku mwanya umwe bakomeye nabyo ni byiza mwibibona ahubwo nk'ikibazo ngeraho narukaniye nawe kuko umwe ashobora kugira ikibazo akavunika ashobora kurwara kuko dufite uruhande nyine rutyaye rudafite ikibazo sibyo rero kuba ababivuga bavuga ngo Gilbert ngo ntabwo azongera kugikandagiramo wagira ngo ntabwo mukimushakamo ahubwo ikiriho ni uko kubona umukinnyi mwiza ahubwo nawe bimuha imbaraga zo gukora cyane kuko Gilbert ngo ntabwo mukimushakamo ngo uriya abanyarwanda muharara ndabazi ejo nabatsindira ikindi Mugisha mwibuke yuko ari Gilbert utandukanye n'uwo muri APR Gilbert n'umukinnyi w'Amavubi mujye mwubaha abantu muhe icyubahiro cye ikiriho tugomba kwishimira nyine tubonye abakinnyi babiri bakira ku mwanya umwe bakomeye ariko ntabwo nako twayaga tugira ikibazo ubundi ku ruhande rw'ibumoso twavugaga Gilbert ariko twavuga nde wundi ushobora gutanga none bavuga ngo Mikel Leroy ukavuga na Gilbert none se ashobora kugira ikibazo Gilbert akagaruka agitsinda bamubwira iki waramwirukanye urimo kuvuga ngo wabonye ngo ba Mikel Amavubi ya de brote situation ko yabanje gukina ibintu byo gusa nkaho bahererekanya kwa kundi bagarura imipira muri boxing ngo batsindisha imitwe abataramu muri Grenada ni barebare bakajya bakuraho cyangwa se bakanigwangaza bakabakoraho amakosa bya bintu byo gukatinga in nka pass ya Biramahira Bedi ikwiriye amashipe y'agatsitsi awufungira George ubwo tugiye ku gitego cya kabiri umupira ni George yawe nabwo wari watatse space n'igitego cya mbere nabwo ni pass ya George nabwo abantu tubibibutse yari pass ya George ya muhazi ahita nakurura abadefenseri yahise akora muvomi kurura abadefenseri uriya muhungu abona ko kuri abadefenseri bahite bamwegera ko yahise yataka box yafunze baro n'akaguru k'iburyo agahita ashotesha akamoso ahita ajya ahubwo Abedi nawe kubera yagiye gukina kuri uyu mugabane yamaze kugira experience Abedi reka nkubwire Ruvuyanga na Samir ntago nkunze kumureba cyane muri match nyinshi cyane ariko gace murebye link up play yiwe mu bataka dufite mu Rwanda numwe mu beza link up play gukina n'abagenzi bawe by'umwihariko muri zira zone zo muri final third zimbere izamu mu buryo bwihuse afite uburyo atekereza abantu baramuzi no muri shampiyona yacu hano ntabwo nkunze kumureba hari akina hanze ariko hano Abedi no umuntu wakinnye hano akina muri Mozambique Abedi no umuntu uvuye muri Algeria akinya ahantu henshi kuri uyu mugabane wa Afrika kandi cyiza cyo
icyo gukina uri umupro nta bajeyi bayo niba uri umunyamahanga ukuntu twirirwa tuvuga ati ni gute badufatiye basana batarusha wenda barafinda niba uri umunyamahanga nyine ugomba gutanga diferanse. Abedi ubona ko nawe amaze gusa nkaho abizi neza ko mu kibuga ni rezilita y'umwataka ni ugukora asist yawe ugatsinda igitego. Abedi ikintu cyitwa link up play kiriya kintu abenshi dukunze no kubyibazaho ngo ariko kuki ahora hanze, kuki ahora yagiye, kuki ahora yagiye. Reka nkubwire abataka benshi muri Afurika okay nibyo usanga bafite ubushobozi bwo gutsinda ibitego pe bagonganye, ariko umwataka uzi gutsinda ibitego akongeraho na kiriya kintu cyo gukina na bagenzi be azi gukora tushimwe ebyiri eshatu zishobora kwita zivamo igitego akoreho umukinnyi mugenzi we. Abo bataka niburayi nibo bagezweho cyane ziri muri kubibona nubona ko Arsenal iri gushaka gukora Yurana Rivareze kuko cyana bagenzi be mbese harandi sicyo kinabura, harandi link up play nicyo kinabura. Play ni ikintu cyata kuko iyo atatsinze igitego harandi mu mukino wamushaka ukamubura. Rega nkwereke ona nkira passe George yamuhaye wabonye ko kwanza yabanje kwirukanka yereka George ko shyira muri espace gato umupira ndawusanga, ntago yagumye hagaranye n'umudefenseur babataka bavuga ngo nje mpagaranye n'umudefenseur ngo umupira nutawumpereza ahantu mita ncota mwizamu ngaho hantu handi najya kuwakira ngira ngo twubaka icyo gitego ntago nkukurikira. Ariko ikintu yakoze sinzi wabibonye yarahagaze kurundi ruhande hari hagaze undi musore w'Amavubi nawe menya ari Jacques ni wa Mikel Ziwundi ni Jacques numero 20 numero 20